Koordinasyona jin ya kantona Cizîrê bi sernavê xurtkirina têkoşîna jinan di nava rêveberiya Xweser de komxebatek li bajarê Qamişlo li dar xist. Bi dehan jinên ji sazî rêxistin partiyên siyasî û çalakvanên civaka sivîl tevlî komxebatê bûn. Komxebat li ser du beşan hat esas kirin û tê de her yek ji mijarên bandorên civakî yên li ser xebatên jinan û rola jinan ya di nava rêveberiya Xweser de hatin nîqaşkirin. ایرو گرزک جنان ج همو پیکاتیان ج همو سازیین لباکو رجلات سوری بطیبت جیل هریم جزیره وک هاتن وخواندن لج قبلی دستیا جنو منسقیه براستی لسر وک بفرنش نهانی اف کم خباتیا لسر دخالن سر کوی کاری خب بردوام بکه لسر آیکنین ایشو آزارین جواکی لسر جنان ایگو پیکتین آستنگین گوج آلیه جهلا جواکی لسر جنان پیکت هاتنه و پیکتین ایرو دو گوری شورشا جنین وکو پیناسه دبه خاله دو یمین وکی کارو خباتا جندر ریوبریا خسرده چرول ریست حیا ایرو هندره 10 سالان ده بچرنگی دست بکر و گیهای چه آسته زحمتی وین چوبون چکاسی کاری بو کارو خباتی خو پیش خینش بو بگیه وقت بیجه پاراستنا وان دستکفتین جن بکه Beşdarên komxebatê diyar kirin ku di pêşxistina pergala rêveberiya Xweser û civakê de jin xwedî roleke sereke û giring in. تمجي الشرادة يكو إيشيد بينن جنو زاروكل بربيه ناجي أم جوكي جنو دروج آفادا أم مجي بحراق وجي بريا أما نايوي معنيكو أم وكي جنكو ريخسن كنا جريت سازيا مؤسسات دادنا أم تعفي خوجي بقرن أم بدنجية بكنج بربيه كي بيوستكو سمينار ومحاضرة في رنجي ورنا دانين هروها سمينار ومحاضرة تجاري نهات نسكن عندنا جتم التينا دانين دا جفاكي دا تدانين كوميناتي دا دانين هدف ده هاتا قرتن أفجن دريا طياري خوي مسير دا أو هدف ده قرتن إجبر بينا ما قلت أم وكي جنيكو بيتر آلية رخصني دا تيج هاينيا جنيكو بيتر وكي بيتر أخوا الناس كرنا وانا جبو ما في جني قرقا أم جفاكا أخوا جارك دي بجرينن إجبر راسي جي دا سبيكا شورشتك وما هر كسي برتع في دنيا تبا بهزارة جن وكوتش وقيزي فيجي باكت تبلي قواتي ما عسكري بنتي Komxebat bi encamnameyekê bi dawî bû tê de tekezîl servekirina perwerdeyan hate kirin, her wiha xurtkirina abûriya jin û şopandina qanûnên jinan ji girîngtirîn xalên encamnameyê bûn.